Amakuru aturuka mu burasirazuba bwo hagati aravuga ko hari intambara yatangiye ishyamiranyije Isiraheli n'imitwe itandukanye irimo Hamas y'abanyapalestine na Hezbollah y'abayisilamu b'abashite b'abanyalibani. Iyi mitwe yombi ishyigikiwe na Iran. Iyi mitwe ya Hamas na Hezbollah ihanganye n'igihugu cya Isiraheli kuva mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize 2023. Ubu rero ibihugu by'Abarabu n'abayisilamu muri rusange birimo guhamagarana kugira ngo bigire icyo bikora kuri iyi ntambara. Ibi mu buryo bwihariye kubakurikiranya amateka biragaragaza ko hakiri ihangana rikomeye hagati y'Abayahudi n'Abarabu. Iri hangana ntabwo ari irya vuba kubera ko rigarutse aho ryahoze. Hari igihe Abarabu bishyize hamwe mu muryango uhuza ibihugu by'Abarabu, Arab League, bifatanyiriza hamwe bahakana ukubaho kwa Isiraheli, bagambirira kuyisiba ku ikarita y'isi, ariko birananirana. Bamwe bageze aho bararekura, bahitamo kwemera ko Isiraheli ari leta, ariko abandi barakomeza, barahatana, bararwana, bashyigikira imwe mu mitwe irwanya Isiraheli nka Hamas, Hezbollah n'Abauti. N'uyu munsi Isiraheli iracyarwana. Izi ntambara Isiraheli zimazemo igihe kirekire kubera ko kuva yashingwa umwe mu mishinga iki gihugu cyashoyemo amafaranga kuruta indi yose ni umutekano no kurinda igihugu. Mu yandi magambo, iki gihugu cyashoye byinshi mu ntambara dore ko cyanarwanye nyinshi. No kuva mu myaka 76 ishize. Reka tuvuge kuri imwe mu ntambara leta ya Isiraheli yarwanye mbere y'izindi zose. Ni intambara Isiraheli yarwanye ndetse ni nayo ntambara yagennye hazaza aho burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko ubuzima bwa leta ya Isiraheli n'Abarabu b'abanyapalestine muri rusange. Unabirebye neza niyo nkomoko y'ibibazo byinshi biri mu burasirazuba bwo hagati uyu munsi. Iyi ni intambara yiswe intambara ya mbere y'Abarabu na Isiraheli, ariko Abayahudi bo bayita intambara y'ubwigenge yo mu 1948. Reka tuyivugeho. Reka duhere kuwa gatanu ku itariki ya 14 yo kuwa gatanu mu 1948 kuri iyi kalendari ya Papa Gregoire dukoresha. Ndetse ubwo hari no ku munsi wa gatanu w'ukwezi kwa munani kwitwa Iyar mu mwaka wa 5778 kuri kalendari y'Abayahudi. Kuri iyo tariki mu mujyi wa Tel Aviv, mu nzu yahawe izina rya Tel Aviv Museum, bamwe mu nkoramutima z'abazioniste barahateraniye bari kumwe n'abandi batumirwa batandukanye bari batumiwe mu ibanga rikomeye cyane. Bari bitabiriye umuhango udasanzwe. Wari umuhango w'akataraboneka wo gukabya inzozi z'Abayahudi zari zimaze imyaka irenga 1878 zo kuzongera kubona gakondo yabo bigengaho igihugu. Ibi rero byari bigezweho, bigiye no gutangarizwa isi yose. Ahangaha Abayahudi barimo basiganwa n'amasaha kubera ko kuri iyo tariki ya 14 y'ukwa gatanu mu 1948 igihe cy'Abongereza cyangwa se manda y'Abongereza yo gukoloniza ubutaka bwa Palestine cyangwa se Kanani yari irangiye. Abayahudi rero bashaka gutangaza ubwigenge bw'igihugu cyabo, noneho bagasigara bigenga 100%. Abatumirwa bari batumiwe kuza muri uyu muhango bari barabwiwe ko icyo gikorwa bagomba kukigira ibanga, ariko gusa kuri uwo munsi amakuru yagiye hanze mbere y'uko igikorwa kiba, maze mu mihanda ya Tel Aviv Abayahudi batangira kujya mu mihanda n'amabendera agaragaraho inyenyeri ya Dawidi nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubuhangange bw'Abayahudi. Aya mabendera yarakurikiwe n'indirimbo bise Atikva. Atikva ni ijambo ry'Igiheburayo rivuga ibyiringiro cyangwa se icyizere. Iyi ndirimbo ni nayo ndirimbo yubahiriza igihugu cya Isiraheli kugeza n'uyu munsi. Ku isa 10 z'umugoroba kuri uwo munsi ku itariki ya 14 y'ukwa gatanu mu 1948 nibwo umuhango wari uteganijwe gutangira. Nanone iyi saha yatoranijwe kugira ngo Abayahudi batanguranwe n'umunsi w'isabato kugira ngo itabatangirana bataragira igihugu. Uyu munsi w'isabato ni umunsi ukomeye cyane mu myizerere ya Kiyahudi. Muri ayo masaha rero ya saa 10 nibwo David Ben Gurion yafashe inyandiko y'amapaji menshi arayisoma, abashyize intambwe ikomeye cyane ku mateka y'Abayahudi ndetse n'ay'isi muri rusange, kubera ko yari asubijeho igihugu cyitwa Isiraheli nyuma y'imyaka 2500 kitariho.
Iyi nyandiko Bwana Gurion yayisomye iminota 17. Umuhango wose uko wakabaye wamaze iminota 32. Ntabwo wabaye umuhango muremure. Mu mwanya David Gurion yarahagazemo asoma iyi nyandiko, hejuru ye hari hamanitse ifoto nini cyane ya Bwana Theodore Herzl washinze umuryango mugari w'abazionist ku isi. Gurion yasomye inyandiko ye ndende mu minota 17, ariko amwe mu magambo yarayigize yagarukaga ku mateka y'urugendo rw'abayahudi mu gushinga igihugu cyabo. Yarasomaga abandi bateza amatwi. David Ben Gurion ati ubutaka bwa Isirayeli niho abayahudi bakomoka, niho nkomoko y'imbaraga, politike ndetse n'iyobokamana ryabo. Aha niho baremeye indangagaciro zabo zakwirakwiriye isi yose. Ariko nyuma yo kwirukanwa ku butaka bwabo bagahunga, bakomeje kwizera, ndetse nubwo bari baratatanye bakomeje gusenga no kwiringira ko bazagaruka mu rugo ndetse bagasubirana ubuyobozi bwigenga. Rero kubw'amateka ndetse n'umuco gakondo, buri gisekuru ku kindi, abayahudi baharaniye kuzongera gusubira mu gihugu cyabo cya kera. Mu binyacumi bishize, ku bwinshi bongeye gutaha babugarukaho, bahinduka abarinzi b'ubutaka bwabo, bateza imbere kandi bongera gukangura ururimi rw'Igiheburayo rwari rwarasinziriye. Bubatse imidugudu n'imijyi kandi bubaka umuryango mugari ubasha kugenzura ubukungu n'umuco byabo, kandi ukaba umuryango ukunda amahoro ariko uzi no kuyarinda. Ibi byose byongeye kuzamura icyizere cyo kwigenga kwabo. Yarakomeje ati mu mwaka w'1897 umukurambere wa leta ya Kiyahudi Theodore Herzl n'inteko ya mbere y'abazionist bagaragaje uburenganzira bw'abayahudi bwo kongera kugira igihugu. Ubwo burenganzira nibwo bwazirikanywe na guverinoma y'Ubwongereza muri Balfour Declaration ku itariki ya 2/11 mu 1917, bunemezwa n'umuryango w'ibihugu byibumbiye hamwe League of Nations. Ibi nabyo mu buryo bwihariye byongereye isano ikomeye hagati y'abayahudi n'ubutaka bwa Isirayeli ndetse n'uburenganzira bwabo bwo kongera kubaka imuhira. Rero amakuba yagwiririye abayahudi mu Burayi y'ubwicanyi bwibasiye amamiliyoni y'abayahudi n'indi mpamvu yatumye bigaragara ko byihutirwa gutanga igisubizo cyihuse cyo gukemura ikibazo cy'abayahudi, ikibazo cyo kutagira igihugu. Nta kindi cyari gikenewe kitari ugushinga igihugu cya Isirayeli, cyagombaga gukingurira amarembo buri muyahudi wese ubyifuza, ndetse kigaha abayahudi uburenganzira bwo kubaho nk'abaturage bakataraboneka mu gihugu cyabo. Abarokotse Holocaust mu Burayi kimwe n'abandi bavuye imihanda yose bakomeje gutaha muri ubu butaka bwa Isirayeli, ariko ntibahwemye kubaho mu bibazo n'amakuba byo kutabona ndetse no kubuzwa uburenganzira bwabo bwo kubaho bafite agaciro ndetse no kwishyura ukizana mu gihugu cyabo. David Ben Gurion yarakomeje ati ku itariki ya 29 y'ukwa 11 mu 1947 inteko y'umuryango w'abibumbye yatoye umwanzuro wo gushyiraho leta y'abayahudi ku butaka bwa Palestine, kandi umuryango w'abibumbye wasabye abatuye ku butaka bwa Palestine gukurikiza intambwe zashyizweho kugira ngo uyu muryango ushyirwe mu bikorwa. Uyu mwanzuro wafashwe n'umuryango w'abibumbye uha abayahudi uburenganzira bwo gushinga igihugu cyabo n'indakuka. Ni uburenganzira karemano bw'abayahudi bwo kuba abayobozi bagena hazaza habo nk'ibindi bihugu mu busugire bwabo. Rero twebwe abahagarariye inama y'abaturage b'umuryango mugari w'abayahudi b'ubutaka bwa Isirayeli ndetse n'ihuriro ry'abazionist, turi hano mu kugeza ku musozo igihe cy'ubukoroni bw'Abongereza ku butaka bwa Isirayeli, nanone dushingiye ku burenganzira karemano duhabwa n'amateka kandi dushingiye ku budahangarwa bw'umwanzuro w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Ku mugaragaro dutangaje ishyirwaho rya leta ya Isirayeli ku butaka bwa Isirayeli yitwa Isirayeli, kandi dutangaje ko guhera muri iri joro ubwo igihe cy'Abongereza kiri bube kirangiye, kuva ku isabato ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 5 mu 1948 kugeza hashyizweho inzego z'igihugu nabyo bigomba kutarenga itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 1948,
inama y'abaturage niyo izaba iyobora igihugu, izaba ariyo guverinoma y'agateganyo izaba iyobora iki gihugu cyitwa Isirayeli. Leta ya Isirayeli izaba ifunguye ku bayahudi bose bashaka gutaha bava mu buhungiro, kandi izasigasira amajyambere y'igihugu mu nyungu z'abagituye. Izashingira ku bwisanzure, ubutabera n'amahoro nk'uko byagaragajwe n'abahanuzi ba Isirayeli. Kandi leta ya Isirayeli izashingira ku burenganzira bw'imibereho n'ubwa politike bw'abaturage bose hatagendewe ku idini, ibara ry'uruhu n'igitsina. Kandi leta ya Isirayeli izubahiriza ubwisanzure mu by'iyobokamana, umutimanama, ururimi, uburezi n'umuco, kandi izarinda ahantu hatagatifu h'amadini yose, kandi izubahiriza amasezerano ashyiraho umuryango w'abibumbye. Leta ya Isirayeli yiteguye gukorana n'amashami y'umuryango w'abibumbye n'abayahagarariye mu gushyira mu bikorwa imyanzuro y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yo ku itariki ya 29 y'ukwa 11 mu 1947, kandi hazubahirizwa intambwe zose ku ngingo yo guhuza ubukungu bw'ubutaka bwa Isirayeli. Turasaba umuryango w'abibumbye gushyigikira abaturage b'abayahudi mu kubaka leta yabo ndetse no kwakira leta ya Isirayeli nk'umunyamuryango mushya. Kandi turasaba abarabu batuye muri leta ya Isirayeli gusigasira amahoro no kugira uruhare mu kubaka igihugu gishingiye ku burenganzira bwuzuye kandi bungana bw'ubwene gihugu biciye mu nzego zibahagarariye. Kandi turamburiye amaboko ibihugu duturanye n'abaturage babyo mu gutanga amahoro no kuba baturanyi beza. Turasaba gushyiraho ubutwererane n'ubufasha bw'ubusugire bw'abayahudi mu gihugu cyabo. Leta ya Isirayeli yiteguye gukora uruhare rwayo mu guteza imbere akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Turasaba abaturage b'abayahudi batuye mu mahanga gukorana bya hafi n'abaturage b'abayahudi bari ku butaka bwa Isirayeli mu nshingano zo gucyura abayahudi ndetse no kubaka no kurinda urugamba rwo gukabya inzozi zirambye cyane zo gucungurwa kwa Isirayeli. Bwana David Gurion amaze gusoma iyo mbwirwaruhame, hahise hakurikiraho kuyisinya bikozwe n'abari bagize inama y'abaturage. Ubwo ni nabo bari bafite inshingano zo kuyobora leta ya Isirayeli nk'inama y'igihugu kandi nka guverinoma ya leta yari imaze gushingwa muri uwo mwanya nyine. N'ubundi mu gusinya inyandiko, aba bose bari barangajwe imbere na David Ben Gurion. Hejuru y'amazina yabo hari handitse hati dushyize ukwizera kwacu mu mbaraga zitagira akagero, dushyize imikono yacu kuri iyi nyandiko nk'inama y'igihugu y'agateganyo ku butaka bw'imuhira muri uyu mujyi wa Tel Aviv kuri uyu wa nyuma w'isabato. Ku itariki ya 5 ukwezi kwa Iyar umwaka wa 1578, iyo ni itariki kuri kalendari y'abayahudi. Ariko kuri kalendari twe dukoresha hari ku ya 14 y'ukwa 5 mu 1948. Maze hasi y'uyu mutwe w'amagambo hakurikiyeho amazina 37 y'abantu bari bagize iyi nama y'igihugu y'agateganyo barasinya. Leta ya Isirayeli ibirashinzwe. Iyi mbwirwaruhame ya David Ben Gurion twayikuye mu nyandiko za Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya leta ya Isirayeli zigaragara ku cyitwa Jewish Virtual Library. Rero uwo munsi utarira muri iryo joro ry'itariki ya 14 y'ukwa 5, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zemera iyo leta yari imaze gushingwa. Ndetse hashize iminsi 3 leta z'ibihugu byiyunze by'abasosiyaliste z'abasoviete, ubwo ni URSS cyangwa se Uburusiya bw'ubu, nabyo byemeje ko leta ya Isirayeli ari igihugu cyigenga koko. Ku mugoroba wo kuri uwa 5 tariki ya 14 y'ukwa 5, henshi ku isi abayahudi bari banezerewe cyane rwose. Guhera Tel Aviv ukanyura Washington ukagera Londres na Moscow na Paris ndetse n'ahandi hose. Gusa ku rundi ruhande, nubwo abayahudi bari bishimye ndetse n'ahandi ku isi abantu bari mu mahoro, mu burasirazuba bwo hagati ho ibintu byari byacitse. Abarabu bari buzuye uburakari bukomeye cyane kubera ko ntabwo bumvaga uburyo Isirayeli yari igiye guturana nabo. Ako kanya nta kindi bavuze, nta n'ikindi bakoze kitari ugufata umwanzuro wo gushoza intambara kuri Isirayeli kugira ngo basenye icyo gihugu gishya cyari kimaze gushingwa kikiri uruhinja.
iby'intambara ntabwo byatinze, byahise binashyirwa mu bikorwa kubera ko nyine mu masaha ya saa sita z'ijoro ku itariki ya 15 ubwo byari byageze ku wundi munsi y'ukwezi kwa gatanu mu 1948 indege z'intambara za Misiri zahise zitangira kumisha ibisasu biremereye kuri Tel Aviv. Icyo gihe ni nawo wari umurwa mukuru wa leta ya Isiraheli yari imaze gushingwa. Ahangaha Abarabu ntabwo bahaye amahirwe na make Abayahudi ngo banabyuke nibura bari mu gihugu cyigenga. Bashakaga gufatirana icyo gihugu cy'igihinja bakagisenya kigasibwa ku ikarita y'isi. Ibi bikiba Abayahudi batari banafite igisirikare cy'umwuga ndetse n'icyo bari bafite kitari cyiteguye, bahise bafata umwanzuro wo guhangana n'Abarabu bari biyemeje gutanga icyo biri busabe cyose kirimo n'ubuzima bwabo. Ntabwo bari biteguye kongera kwemera kuvanwa ku butaka bwabo nk'uko byari byaragenze mu myaka 2500 yari ishize ubwo batakazaga ubwigenge bwabo. Gusa ku rundi ruhande, nubwo ibihugu by'Abarabu byari bitangije intambara kuri leta y'Abayahudi ya Isiraheli, ntabwo aribwo byari bigitangira. Iyi ntambara yabaye ari nk'igice cya kabiri kubera ko ubwo n'ubundi hari hashize andi mezi 7 Abarabu barwana n'Abayahudi muri Palestine. Kuva ku itariki ya 30 y'ukwa 11 mu 1947 intambara yararose hagati y'Abayahudi n'Abanyapalestine baciye mu mutwe wabo witwa Holy War Army ndetse n'umutwe w'abarwanyi b'Abayahudi wari wariyemeje kurinda Abayahudi bari mu burasirazuba bwo hagati witwaga Agana. Ugukozanyaho no kurwana kw'iyi mitwe yombi byari biturutse ku gikorwa cyo ku itariki ya 29 y'ukwa 11 mu 1947 cy'umuryango w'abibumbye wari wafashe icyemezo cy'uko wabaho leta ya Isiraheli mu cyahoze ari cyitwa Palestine. Wibuke uyu mwanzuro wa Loni wavugaga ko mu cyahoze ari Palestine hazabaho ubutaka bwa leta y'Abayahudi, hakabaho n'ubutaka bw'Abanyapalestine b'Abarabu bahasanzwe. Ndetse nanone uyu mwanzuro wagaragazaga ko imijyi ya Bethlehem na Yerusalemu nta numwe uzayifata muri ibi bihugu bibiri, izajya mu maboko y'umuryango w'abibumbye uba ari wigenzura. Ibi rero Abarabu barabyanze maze batangira kugaba ibitero ku Bayahudi, ariko Abayahudi nabo bihagararaho. Kuva habayeho gutora uyu mwanzuro ibintu byaracitse. Abarwanyi bavuye hose mu bihugu by'Abayisilamu baza muri Palestine gufasha Abanyapalestine, ariko byakomeye mu kwezi kwa gatatu mu 1948 ubwo ibihugu by'Abarabu byari bihuriye mu muryango w'Abarabu byishyize hamwe byohereza abasore b'abakorerabushake muri Palestine gufasha Abanyapalestine mu ntambara bise yo kurwanira ubutaka bwabo. Aba basore boherejwe muri Palestine bari bavuye mu bihugu by'Abarabu banyuzwa muri Jordani barambuka bajya muri Palestine, bari bibumbiye mu cyitwa Arab Liberation Army. Abanyapalestine bonyine ntabwo bari gukanga uyu mutwe w'Abayahudi witwaga Agana. Iyi ntambara yabaye Abongereza bagikolonije Palestine. Muri iyi mirwano yiswe intambara y'abaturage kuva ku itariki ya 30 y'ukwa 11 mu 1947 kugera ku ya 30 y'ukwa 2 mu 1948 ni imirwano yapfiriyemo abantu 1427, Abayahudi 381 n'Abongereza 46, ndetse yari imaze gukomerekeramo Abarabu 1035. Abayahudi bari 725 ndetse n'Abongereza 135. Muri iyi mirwano ibintu byafashe intera ndende mu kwezi kwa gatatu, aho mu bitero Abarabu bagabye ku Bayahudi nabo bakirwanaho byaguyemo Abayahudi 271 n'Abarabu 257. Ibi bitero by'Abarabu ku Bayahudi byarakomeje kugera Abayahudi bashyizeho leta yabo ku itariki ya 14 y'ukwa gatanu mu 1948. Gusa hari abanditsi bagaragaza ko na mbere y'uko leta ya Isiraheli ijyaho ngo umutwe wa Agana wari ufite ubushobozi bwo gutsinda Abanyapalestine nta bundi bufasha uhawe, kubera ko n'ubundi wari warahabije Abanyapalestine bihagije. Ariko ibi ngibi ntabwo Abayahudi babihisemo, kubera ko byashoboraga kuzambya imishinga yabo yo gushinga igihugu cyabo bigengaho. Gusa nanone mbere y'uko Abayahudi bashinga leta yabo, Agana yigaruriye ibice byose byari mu butaka umwanzuro w'umuryango w'abibumbye wahaye Abayahudi. Ibi bice babifashe biciye mu bikorwa bya gisirikare byakozwe n'uyu mutwe wa Agana hagati y'itariki ya mbere y'ukwa gatanu mu 1948 n'iya 14 y'ukwa gatanu muri uwo mwaka.
by'umwihariko rero abayahudi bashinze leta yabo baza aho igera, ariko baniteguye kuyirindisha intwaro. Nyuma y'aho abayahudi birwaniyeho bikomeye imbere y'ibitero by'abanyapalestine, ibihugu by'Abarabu byahise bibona ko abanyapalestine batazashobora gutsinsura abayahudi. Nibwo rero byafashe umwanzuro wo gutangiza intambara kuri Isirayeli mu gihe izaba ihindutse igihugu cyigenga, kubera ko ubwo nta Bongereza bazaba bagihari ngo barwane kuri abo bayahudi. Ahangaha rero intego y'Abarabu ntabwo yari iyindi uretse gusibanganya leta ya Isirayeli ndetse n'abaturage bayo, maze bakajugunywa mu nyanja ya Mediterane. Ibi wanabyumvaga mu mbwirwaruhame z'abategetsi b'Abarabu muri ibyo bihe. Nk'ubwo ku itariki ya 26 y'ukwa kane mu 1948, umwami wa Jordani Abdallah wa mbere yaragize ati inzira zose z'amahoro ku kibazo cya Palestine zaranze, iyo dusigaranye yonyine ni intambara. Ati bizaba ari ibyishimo n'icyubahiro kubohoza Palestine. Uretse umwami wa Jordani wari umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'ibihugu by'Abarabu, Bwana Azam Pasha, we mu magambo atarimo diplomasi na nke yaragize ati zaba ari intambara kirimbuzi, buzaba ari ubwicanyi karahabutaka buzavugwa ku kigero kimwe n'ubwicanyi bw'Abamongol cyangwa se Croisade. Aha icyo umutegetsi yashakaga kuvuga ni uko Abarabu bari bafite umugambi wo kurimbura leta ya Isirayeli ndetse bakica abayahudi mu bwicanyi buzasigara mu mateka y'isi. Ubwo rero leta ya Isirayeli yari imaze gushingwa ndetse n'igihe cy'Abongereza cyo gukoloniza Palestine kirangiye, Abarabu bahise babona ko uwo nguwo wari umwanya mwiza w'intambara kuri Isirayeli yari itarisuganya ngo ihinduke igihugu gihamye. Nuko ku itariki ya 15 y'ukwa gatanu mu 1948 mu ijoro, Abarabu batangiza ibitero kuri Isirayeli. Zari ingabo z'ibihugu bitanu: Misiri, Libani, Syria, Jordani na Iraq. Noneho ibindi bihugu nka Arabia Saudite na Yemen ndetse na Sudani byatanze abarwanyi ndetse n'indi nkunga ishoboka yose. Abayahudi n'ubundi bari bafite amakiriro kuri Agana nk'uko byari bisanzwe, nayo yari yizeye ko byose bishoboka mu ntambara, kubera ko mbere y'umunsi umwe mbere y'uko intambara itangira, Bwana Yigael Yadin wari ushinzwe imirwano muri Agana yabwiye David Ben Gurion wari umukuru w'inama y'abaturage, ikaba ari nayo yari guverinoma y'agateganyo yari iyoboye Isirayeli, ko intambara y'Abarabu niramuka ibaye amahirwe azaba ari 50-50. Umubare w'ingabo z'Abarabu nawo wari utubutse cyane, bose hamwe bari abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 23,500 n'ibihumbi 26,500. Barimo Abanyamisiri 10,000, barimo Abanyajordani 4,500, barimo Abanya-Iraq 3,000, hakaba Abanyasiriya bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 6, ndetse n'Abanyalibani 1,000. Muri izi ngabo harimo abarwanyi b'Abanya-Arabia Saudite ndetse n'abandi barwanyi b'abakorerabushake bagera ku 2,000. Izi ngabo zinjiye mu bice bitandukanye bya Palestine batera Isirayeli. Ku rundi ruhande, Abayahudi imbere hari Agana ndetse n'andi matsinda y'Abazioniste yari arimo yitwa Palmsh, Ish, Him, Irgun ndetse na Lehi. Nabo bageraga ku 29,667. Aba nibo bagiye gutangira ingabo z'Abarabu. Ariko ahangaha aba Bayahudi ntabwo bari abasirikare bari ku kigero cyo guhagarika igisirikare cy'umwuga cy'Abarabu, kandi Abarabu bari bafite ibikoresho bya gisirikare ndetse n'imyitozo ikomeye, bari baragiye babihabwa n'abakoloni b'Abongereza mu bihe bitandukanye. Mu ishusho ikimenya bose, ubundi intambara yari igiye gushyamiranya Abayahudi n'Abarabu yari nk'iya Dawidi na Goliath. Buri wese wabyumvaga ndetse wanabibonaga yarabibonaga ko Abayahudi badakwiye guhagarara imbere y'Abarabu. Gusa ukuri kw'intambara nako kurasa no gutangaje. Buri gihe intambara igaragaza ibyayo mu buryo bwihariye. Ni bimwe bavuga ko intambara uyitangiza ariko utamenya igihe irangirira, kuko ubwabyo igisirikare cya Isirayeli IDF cyashinzwe nyuma yo guhuza iyi mitwe yose y'Abazioniste hari ku itariki ya 31 y'ukwa gatanu mu 1948. Hari nyuma y'ibyumweru bibiri intambara itangiye, maze mu magambo ye
David Ben Gurion kuri uwo munsi wo gushyiraho igisirikare ati abayahudi bose bafitiye umwenda Agana kubera ibikorwa by'igitangaza kandi by'akataraboneka yakoze, kandi mu mateka y'abayahudi ibikorwa n'ibigwi bya Agana bizakomeza kubaho mu cyubahiro ntagereranywa iteka ryose, ntabwo bizibagirana. Aha yari mashimira Agana, itsinda ry'abazayoniste ryari ryararinze ubuzima bw'abayahudi bari batuye muri Palestine igihe kirekire, ryari ryarashinzwe mu mwaka w'1920 maze rihangana kugeza icyo gihe. Mu gihe burayo Agana bisobanuye ubwirinzi. Uwo niwe mukurambere w'igisirikare cya IDF. Reka noneho twinjire mu mirongo y'imbere ku rugamba nuko intambara yarwanywe. Bitangira mu byumweru bigera kuri 3 by'intambara, Abarabu batangiye begukana intsinzi hamwe na hamwe, ariko abayahudi bababera ibamba batangira gutera impungenge Abarabu kubera ko batekerezaga ko Isirayeli idakwiye kubahagarara imbere. Ubundi mu majyepfo y'igihugu niho haturutse ingabo nyinshi z'Abarabu, kubera ko niho abanyamisiri baturutse bashaka kwigarurira ubutayu bwa Negev bwose ndetse n'imidugudu y'abayahudi. Gusa abayahudi bagerageje kwirwanaho, ariko birangira imwe mu midugudu yigaruriwe n'abanyamisiri. Ubwo bari bamaze no kwigarurira intara ya Gaza. Ariko nanone igisirikare cya Isirayeli cyababujije kugira ibitero bagaba bagana Tel Aviv. Ku rundi ruhande, ingabo za Jordani zari zamaze kugaba ibitero ziciye mu burasirazuba ndetse byihuse ku mategeko y'umwami Abdallah. Ingabo za Jordani zahise zigaba ibitero ku mujyi wa Yerusalemu wari mu maboko y'umuryango w'abibumbye. Izi ngabo zageze Yerusalemu zibanje kwigarurira ubutaka bwa Palestine bw'intara ya West Bank. Ahangaha abayahudi nabo babonye ko kababayeho, maze bahita batangira kuzibira inzira zose zari kuva Yerusalemu zigana Tel Aviv kugira ngo batangire abanyajordani bashakaga gufata Tel Aviv. Ahangaha Isirayeli yari hakeneye cyane. Aho Isirayeli yari ikeneye cyane ni umuhanda witwa Burma werekeza Tel Aviv. Ikarita ya mbere abayahudi bari bafite yo gukina muri iyi ntambara kwari uko Tel Aviv yari gukomeza kurindwa nk'umurwa mukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande, mu gice cy'amajyaruguru y'uburasirazuba mu majyaruguru y'umujyi witwa Samaria, naho hinjiriye ingabo z'abanya-Iraq. Nyuma yo kwambuka uruzi rwa Yorodani ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu, abanya-Iraq bagerageje kugaba ibitero mu gace kitwa Netanya. Ariko nyuma y'iminsi 4 bahura na batayo y'abasirikare ba Isirayeli barahangana bikomeye, bituma abanya-Iraq bafata icyemezo cyo kuba bahagaze. Ku rugamba mu gice cyo mu majyaruguru y'igihugu ibintu naho byari umuriro, kubera ko ku itariki ya 15 y'ukwa gatanu ingabo za Syria zambutse inyanja ya Galile zerekeza mu bice bya Isirayeli, maze zifashishije ibimodoka byazo by'intambara zitangira kwigarurira imwe mu midugudu y'abayahudi bari bahatuye, kubera ko ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatanu bigaruriye agace kitwa Shar Golan. Ariko bigeze ku ya 21 abanyasiriya nabo batangirwa ndetse banahagarikwa n'abayahudi. Ndetse muri icyo gice cy'amajyaruguru aherera ku nyanja ya Mediterane, ku itariki ya 6 y'ukwa gatandatu ingabo za Libani nazo zambutse umupaka zigarurira uduce twa Al-Makia ndetse na Kadasi. Ariko izi ntabwo zakomeje, zagumye muri utwo duce zafashe, ziza kwashyira mu biganza by'ingabo za Arab Liberation Army ku itariki ya 8 y'ukwa karindwi mu 1948, zo zisubira mu gihugu cyabo. Ku mpande zose abayahudi bari biyemeje kurwana kandi cyane. Ubwo niko ku rundi ruhande abayahudi aho bari hose ku isi bahise bahaguruka, barahirira kurwana ku gihugu cyabo, batangiza ibikorwa byo gufasha guverinoma y'agateganyo yari iyobowe na Ben Gurion muri iyo ntambara. Aha rero birumvikana ko icyari gikenewe kuruta ibindi cyari intwaro. Mu gufasha leta ya Isirayeli byihuse, igihugu cya Czechoslovakia cyahise gihinduka isoko ry'intwaro ku bayahudi, maze intwaro z'amoko yose zirimo amasasu, imbunda, ibimodoka by'intambara ndetse n'indege n'amato bicishwa mu mihanda binyuzwa mu cyahoze ari Yugoslavia, byurizwa amato aca muri Mediterane bijyanwa muri Isirayeli. Ku rundi ruhande abayahudi nabo bashatse abacanshuro benshi bari bararwanye mu ntambara ya kabiri y'isi, maze babaha indege zabo, abagabo binjira urugamba bahangana n'abanyamisiri mu rugamba rukomeye cyane rwo mu kirere.
ni nuko igisirikare kirwanira mu kirere cya Isirayeli cyavutse, ndetse n'ishami ry'igisirikare cya Isirayeli rirwanira mu mazi nuko naryo ryavutse. Kuko icyo gihe mu mazi abayahudi naho bahahanganiye bikomeye cyane n'abanyamisiri mu duce twegereye Gaza ndetse n'inzira zigana ku cyambo cya Said. Ku rundi ruhande, ingabo z'abanyapalestine zari zibumbiye mu kiswe Holy War Army, nk'icyo wakwita igisirikare cy'intambara zera, nacyo cyahise gikaza ibitero nyuma yo kubona bene wabo b'Abarabu baje kubafasha mu kurwanya Isirayeli. Ariko abanyapalestine ntabwo bahiriwe n'urugamba, kubera ko ku itariki ya 23 y'ukwa gatanu baratsinzwe byihuse, bamburwa imijyi ya Tantura ndetse na Haifa. Ndetse n'umuyobozi w'iki gisirikare witwaga Hassan Salama agwa muri iyo ntambara, yaguye ahitwa Ras Al-Ain. Intambara imaze gukomera, Abarabu bari bagikeneye gusenya Isirayeli, ariko nayo yababanye ibamba. Umuryango w'abibumbye utera hejuru wamagana iyo ntambara, ndetse ufata umwanzuro wo gukuriraho impande zombi uburyo bwo kugura intwaro, embargo. Wari umwanzuro ukurikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zari zarabikoze ku itariki ya 5 y'ukwa 12 mu 1947. Ndetse umuryango w'abibumbye wasabye ko habaho agahenge, kandi atangiye ku itariki ya 11 y'ukwa 6 mu 1948 kugera ku ya 8 y'ukwa 7 muri uwo mwaka. Ndetse impande zombi zubahirije ako gahenge rwose, zihagarika imirwano. Ariko muri iyo minsi y'agahenge, buri ruhande rwahise ruhugira mu bikorwa byo kwiyubaka. Ariko abayahudi nk'uko basanzwe mu bwenge bwabo, aka gahenge bagakozemo byinshi cyane bitagira aho bihurira n'Abarabu, kubera ko bahise bihutisha ibikorwa byabo byo gucyura abayahudi ku muvuduko munini cyane. Ibi byarabafashije cyane muri iyo ntambara, kubera ko benshi mu batashye bahise binjira mu gisirikare, kandi hari ababaga basanzwe bafite imyitozo ya gisirikare, by'umwihariko nk'ababaye mu ngabo z'Abongereza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Ikindi abayahudi bakoze ni ukongera umurego wo kugura intwaro nyinshi, mu gihe Abarabu bo basaga naho biyizeye. Ariko nanone ku mpande zombi ingabo zariyongereye, ku buryo mu kwa 7 mu 1948 umubare w'ingabo za Isirayeli wari umaze kugera ku 63,000, ndetse bageze mu kwa mbere mu 1949 bagera ku 115,000. Naho Abarabu mu kwa 7 mu 1949 bari bamaze kugera ku 40,000, mu kwa 10 bari 55,000, ndetse mu kwa mbere mu 1949 bari bamaze kugera ku 60,000. Agahenge kamaze igihe gito, imirwano irongera irubura, bitangijwe n'ingabo za Misiri zari ziyobowe na General Mohamed Naguib, watangije ibitero byo kwigarurira agace ka Negba hari ku itariki ya 8 y'ukwa 7. Maze nyuma y'umunsi umwe Abayahudi nabo bahita batangiza imirongo 3 y'urugamba bahangana n'Abanyamisiri, ndetse Abanyamisiri bohereza indege z'intambara kurasa Tel Aviv. Mu gihugu hose igice cy'intambara cyamaze iminsi 10, ariko Abayahudi noneho bagaragaza ko Abarabu babaze nabi mu gutera igisirikare cya Isirayeli, kubera ko mu majyepfo Abanyamisiri bananiwe kwigarurira Negba inshuro 2 zose. Noneho bibananiye bahindura urugamba, batangira kugerageza kwigarurira agace kitwa Beirut Yitzhak, nako karabananira. Ku itariki ya 10 y'ukwa 7 nanone ku gice cy'uburasirazuba hafi y'umujyi wa Yerusalemu, igisirikare cya Isirayeli muri operasiyo bise Dani bigaruriye imijyi ya Lida ndetse n'ahitwa Ramle, hari mu rwego rwo guhagarika imigambi y'ingabo za Yorodani yo gutera Tel Aviv. Nanone ku itariki ya 16 y'ukwa 7 ingabo za Isirayeli muri operasiyo bise Dekel bigaruriye umujyi wa Nazareth uherereye mu majyepfo y'inyanja ya Galile, ndetse ku itariki ya 18 bigarurira ikigobe cya Haifa kiri kuri iyo nyanja. Nanone indege za Isirayeli zarashe Damasco ku murwa mukuru wa Syria. Nyuma y'iki gihe umuryango w'abibumbye wasabye ko habaho kandi gahenge kugira ngo ikibazo cy'Abarabu n'Abayahudi kigweho, maze aka gahenge karemerwa kava ku itariki ya 18 y'ukwa 7 kagera ku ya 15 y'ukwa 10. Nyuma yaho imirwano irongera irubura. Iyi mirwano yabaye igice cya 3 cy'intambara z'Abarabu na Isirayeli, ari nacyo cya nyuma cyanahamije bidasubirwaho ko Abarabu bibeshye mu gutera Isirayeli. Mu bice by'amajyaruguru niho byatangiriye,
abarwanyi b'Abarabu bashotoye ingabo z'Abayahudi, maze umutwe w'abakorerabushake wa Arab Liberation Army urenga ku gahenge kari kashyizweho n'umuryango w'abibumbye wigarurira agace ka Manara. Ahangaha Abarabu babaye nk'abikozeho burundu, maze bato y'igisirikare cya Isiraheli yari iyobowe na Moshe Carmel ihita itangiza ibitero byiswe Operation Iram byo kwigarurira ibice by'amajyaruguru. Mu masaha arenga 60 uturutse ku itariki ya 24 y'ukwa 10, Abayahudi bigaruriye imidugudu yari mu gice cy'amajyaruguru y'inyanja ya Galileya, bisunikira abarwanyi b'Abarabu guhungira muri Libani, ndetse ingabo za Isiraheli zarenze umupaka wa Palestine na Libani, zigarurira ubutaka bungana n'ibirometero 8 imbere muri Libani. Ku rundi ruhande ni nako igisirikare cya Isiraheli cyateze za ambush ingabo za Syria, ndetse bahangana nazo kugera babatsinze burundu, maze abanyasiriya barahunga. Muri uru rugamba Abarabu 400 barapfuye, abandi 550 bafatwa ari bazima. Mu bice byo mu majyaruguru muri Negev, ingabo za Isiraheli noneho zemeje ko ziri hejuru, maze ku itariki ya 15 y'ukwa 10 muri operation bise Yoav bigarurira umuhanda wa Beersheba Hebron ugana Yerusalemu. Ndetse guhera ahangaha Ben Gurion aha amabwiriza abajenero yo kwigarurira ubutayu bwa Negev bwose, ngo kubera ko abongereza bashakaga kujya mu bugambanyi bwo guha Negev Jordani na Misiri. Mu minsi yakurikiyeho kuva mu kwa 10 mu 1948 kugera mu kwa 2 mu 1949, ni igihe cyaranzwe n'insinzi z'ubutitsa ku Bayahudi, kubera ko bambuye Abanyamisiri imidugudu yose bari barigaruriye, ndetse n'igice kinini cy'ubutayu bwa Negev cyose. Ndetse ku itariki ya 10 y'ukwa 3 mu 1949 ingabo za Isiraheli zaratsinze zirukana ingabo za Yordani muri Negev, noneho ziragenda neza zishinga ibendera rya Isiraheli ku mpera y'igihugu cyabo ku nyanja itukura. Babigeraho neza ku isaa 10 z'umugoroba kuri iyo tariki. Iki mu buryo budasubirwaho cyari ikimenyetso cyo gutsinda intambara mu majyepfo. Mu gice cy'uburasirazuba ingabo za Isiraheli zashushubikanyije ingabo za Jordani ku buryo zabashije no kwigarurira igice cy'uburengerazuba bw'umujyi wa Yerusalemu. Ariko noneho Ben Gurion ntabwo yemeye ko ingabo za Isiraheli zikomeza ngo zigarurire n'ikindi gice cya Yerusalemu ndetse na West Bank, ahubwo yahisemo gusinyana amasezerano y'amahoro n'umwami Abdallah wa Jordani. Ibi byatumye Abarabu bateye bari hamwe, birangira buri wese ukwe agenda yumvikana na Isiraheli. Ntabwo Isiraheli yumvikanye n'ibi bihugu byose biri hamwe, buri gihugu cyiyumvikanye na Isiraheli ukwacyo. Bemera guhagarika intambara burundu kuri buri ruhande, maze Isiraheli isinyana nabo amasezerano mu minsi itandukanye mu mwaka wa 1949 mu buryo bukurikiranye. Byatangiye ku itariki ya 24 y'ukwa 2 mu 1949, Isiraheli isinyana amasezerano na Misiri. Ku itariki ya 23 y'ukwa 3 muri uwo mwaka Isiraheli isinyana amasezerano na Libani. Ku ya 3 y'ukwa 4 isinyana na Jordani. Bisoza Syria nayo isinyanye amasezerano na Isiraheli ku itariki ya 20 y'ukwa 7 mu 1949. Iyi ntambara yatangiye Isiraheli ifite 54% by'ubutaka yahawe n'umuryango w'abibumbye. Ariko kubera ko iyo ntambara yatangijwe n'Abarabu, byatumye intambara irangira Isiraheli igenzura hafi 78% y'icyahoze cyitwa Palestine, birimo n'igice cy'uburengerazuba cya Yerusalemu. Ibi byabaye mu gihe ibindi bice bya Palestine byarimo intara ya Gaza byigarurirwa na Misiri, none igice cy'uburasirazuba bw'umujyi wa Yerusalemu na West Bank bijya kuri Jordani. Birangira burundu leta ya Isiraheli yagutse bitangaje, ndetse itahukana intsinzi mu ntambara, ndetse Abarabu baratsindwa rwose basubira iwabo. Ariko ku rundi ruhande Jordani ibyungukiramo kubera ko yashakaga kwigarurira n'ubundi Palestine, nubwo yabonye igice gito. Ariko igice cya Palestine nka leta ntabwo cyongeye kubaho kubera ko ibice byayo byafashwe na Isiraheli, ibindi bijya kuri Misiri no kuri Jordani. Birumvikana ko ababihombeyemo cyane ari abanyapalestine, kubera ko nubwo bahungiye ku bavandimwe babo b'Abarabu ntabwo bitaweho. Bamwe bagumye kuba impunzi mu bihugu bahungiyemo kugera n'ubu ngubu, abandi baguma muri Palestine ntibagiraho bajya.
ndetse aho bari batuye hagenda higarurirwa na Isirayeli, bahita bahabwa ubwenegihugu bwa Isirayeli, bahinduka abanya-Isirayeli. Mu mibare iyi ntambara yahitanye Abarabu bagera ku 20,000, barimo abasirikari bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 7 ndetse n'abanyapalestine b'abasivile bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 13. Ku rundi ruhande yahitanye abayahudi 6,400, harimo abasirikari 4,000 n'abasivile 2,400. Ibihumbi 2,000 muri aba basivile ni abarokotse jenoside yakorewe abayahudi mu Burayi. Iyi ntambara yatangijwe n'Abarabu ku bayahudi yabaye inkomoko yo kutagira igihugu no kutagira aho baba kw'abanyapalestine kugera n'uyu munsi, ku buryo icy'Abarabu bakoze cyo gutangiza intambara cyatumye biba hari ibyiteka ryose ko muri Palestine nta mahoro azigera haba. Ibi byatumye habaho amakimbirane adashira kandi y'uruhererekane kugera n'uyu munsi Israel ihanganyemo na Hamas na Hezbollah. Ibi ngibi bituma hari abita ibihugu by'Abarabu ba nyirabayazana kuri ibi bibazo byose. Ibi ngo ni nabyo byatumye abanyapalestine bashinga imitwe y'abarwanyi nka PLO na Hamas yo kurwana ku burenganzira bwabo. Ibi nabyo byerekeje Isirayeli mu kubona ko izabaho irwana n'Abarabu igihe cyose. Mu buryo bwihariye rero, iyi ntambara niyo nkomoko y'ibibazo by'umutekano bihora mu burasirazuba bwo hagati. Gusa n'uyu munsi hashize imyaka 76 bibaye, ntawe uzi neza uko bizarangira, kubera ko n'ubu tubabwira ibi baracyarimo kurasana. Mwakoze kutwumva.